Praise the Lord, Fai. Amen. La tatou amata le nei tai au, whaatalofa i suafa man malo Yesu Keriso, tatou wali whaola, whaaftai whaina mou foi le avanoa e tatou te o mai whaatasi ai, ia a wā lava le tatou taulanga osi le atua nei aso, le aso nei na whaia i ova, tatou te oli oli, ma fia fia iei, mou foi so o manoa, ma so o manoa, tatou te o mai whaatasi ai as a party, as a church, ina ia tātou wosi le taulanga i le atua e ala i ona vi inga ia e maise lana fionga i nei tai au. Ia le tātou amata i se talo ia on tu ina tuaile le worship team mo le amataino le tātou sauninga i le tātou taulanga o vi inga. Le atua mātou te whaaftai ala wa fio i nei tai au, whaaftai se avanoa maualunga, se avanoa le i e mātang o fie, ua mawhai o nā mātou wala whai mai ai i nei tai au fou. O le asol nei na whaia e oi ova lo mātou atua ina ia mātou oli oli ma mātou fia fia iai. O le aso mātou te o mai se i o mātou sula ina lo mātang o fie o le vi inga ma le whaaftai. O no o au ngā luenga ma mana i lo mātou wola i le nei fonga i le ele o lo mātou iai le atuae. Ia fio mai lo wanganga i le nei aso atua taita ina la mātou tapua inga i le amata ina i le nei tai au. Se ia o lava ina ia whai uina mātou te tu ina atu, ma mātou ofo ina atu le ia te oe le vi inga i mea uma mātou te whaia. Ona o le suafo Yesu Keriso lo mātou oli. Amene, amene. Praise God. Let's rise to our feet, amen. Ele mafae se tasiona vai se ina maiau ilo alofa ele mafae o leoti ele mafae o leola ele mafae angelu alisili fai pule atoa me mawalulunga na vesina lo alofa Siuna bye bye seina maiau ilo alofa ele mafai o leoti ele mafai o leola ele mafai angelu alisili mafai pule atoa me mawalulunga na vesina lo alofa leoti leoti ofe tui Tuma lo manu malo papitai Yesu keri sole tui na mai lo manu malo leoti leoti ofe alo tui Tuma lo manu malo papitai Yesu keri sole tu ina mai lo manu malo ele mafai se tasiona babae se ina mai ilo alofa ele mafai o leoti ele mafai o leola ele mafai angelu alisili fai pule atoa me mawalulunga na vesina lo alofa leoti leoti ofea lo tui tungama lo manu malo fa time Yesu keri sole tui na mai lo manu malo leoti leoti ofea lo tui Tungama lo manu malo papitai Yesu keri sole tuina mai lo manu ma pesamai leoti leoti ofea lo tungama lo manu malo lo
mind. Lo manuma, see one more time. Leoti, o fea lo tui, o tungamau, lo manuma lo, perfect time. Yes, you carry sole tui na mind. Lo manuma lo, perfect time. Yes, you carry sole tui na mind. Lo manuma lo, perfect time. Yes, you carry sole tui na mind. Lo manuma lo. Thank you, Jesus. Vioetama. We worship your holy name, Jesus. Lea tua, o atua, lea li, o ali, e ifo, mea uma, ya te o. Taitaina mato ilonofo ali isilisi ili ua o talitonu o ole tua. Lo leo leo e fa mangalo lawa mio tonu oli oli sanga lo file mutama Yehova oe o
tali tonu, o tali tonu, o le tua. Lo le leo, leo, e fa mangalo, la wami o tonu, oli oli sanga, lo file mutama. Lift it up and sing. You are worthy, God, yes, worthy, worthy, Lord, worthy, thou art worthy, worthy art thou, O Lord, my God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are worthy, God. Yes, you are. Thank you, Jesus. So Thank you, worthy Jesus. are you, Lord. Blessed be your wonderful name. Yoe mātou te whane lee wai mamalu lava ua whiu e whaapapau. Mamalu oe le tuo au. Mamalu oe le tua i ova o Sapaota. Mamalu oe le tua e whaapapau. Le tua le olo o mātou wifo iai. Le tua apara amo Isaako i Iakopo. O le tua le larolangi atua whaafetai lau pule nei tai au. Le tua e tatala o mātou loto mātou te whaamanu ma whaane ne i atu oe. O mātou le vi inga o pesenga le ali e wae mamalu lava oe. Wono mea ma ua tatau i atu oe. Si sila i loto lau whanau nei tai awa o mātou mai whaatasi tama. Mātou te amatu le taulanga i atu oe. Whaafeiloa i o lātou mana onga o ti ngā o whaingatā mana onga o le soifuanga nei. Mātou tatalo le ali ia i whapenaona e si sila i ai au mātou tāpuai. Ile nei aso atoa i atu oe lo mātou tama. Ia whaamanuina lo lava suafa Jesu Keriso. Nei se i ho o i le whaababau e whaabau lava. Amene ma amene. La tatou walala mai lalo whaaftai. Amen. Thank you, Jesus. Blessed be your wonderful name. Yo e upuna o le pese ma vi inga pe on tatou iai i le tai au nei. Worthy, worthy,
Worthy is the lamb e mamalu lava le atua, o le ona le mana umalava. So e lau tusi whaataisi mau i le whaalinga lon mataupu e lima, whaalinga lon mataupu e lima, sa tatu iei lisi maenga sa a mata mai iei le whaalinga lon mataupu e wha, sa whaataua ina i le waainga a Ioane i le whaailonga po le whaalinga na ave iei e le atua, le nofo a lii o le atua i le mataupu e wha. O le mataupu e lima lela a tatu baba iei le taeao nei o loo whaataua ina i lana vaai, i le tusi ta ai leo o le a po o ai seisi ua no mea ma ua tatau nā te tatalaina. O mwhai ona auto e foi ina ia maa wa ai anga i ei tua i le tusi a whaalinga i me ao on tātou nofo sa uni pe i ai, ma tātou maa wa ai anga i ei i le lumana i o soifuanga ma lalolangi leo lo tātou i ei. Ai ao ia i tātou le ekalesia le whanaua le atua, o na malama lama i le tātou fōlaunga, ai meise meo lo tātou wola i soifuanga nei, wai o mai whainga tā, e o mai tinga, e o mai foi whita uli i le o langa nei, a ua e mautinoa, o le atua le tātou te au na matapua i ai, o le atua e le mawhai o na tuuina i tātou ina i a whaina le fōlaunga, e au noa ma se lapata inga. O le tusi la leo whaalinga, o lo la patai mai ei le atua, i me au na tātou no fautai ina i aua, ne i malue lue ina se tasi au fo ina i whaate ia se tasi i me pe a o mai, a ia tātou mauti noa a o mai, i a whaapenau na tātou sauni. Whamai upo ar whaalinga i le mata upo mua non whai upa suma le iwa, o lo o abatu ia i le angelu i a Ioane, ma wha malama i a te ia i le whai upa suma le iwa, o lo whapea. Ia e tusi i mea na e loa, ma mea o iai nei, a toa ma mea e tutupu a muli. Mea la ia, mea na iloa Ioane, mea na whaailoa i a te ia, ma mea o loo whapena o le a tutupu a muli. E le io la tātou i mea ia lela a tātou tanoa anga iei. Pei o na amatu i nisi o vaenga i le tātou a onga tuspa ia i le aso lulu. E iei vaenga na o loo valo ia mai e perfeta, e le io iei a o isi vaenga ua whaataunuina. O isi la vaenga ia lea na tusi anga iei i le au na le tua o Ioane pe o nei loa i le whaalinga i lungo le motu o patamu. Ina ia mawhai o na nofo uta iei i lātou o e whaalongolongo i le tala leie iei tātou. Ma tā upu lai lima, o le isi vaenga na o le waainga a Ioane, a nga il nofo ali, ma taulia mai le mata upu e whahmai o na se ngia ai lea o ia e le nganga. Lono inga ua whaale nganga le mea ua vaai ia Ioane i le whaalinga lena mai e le tua, na whaatahua i a Ioane la na waainga i le mata utia o le nofo ali o le tua i le mata upu e wha. Ai vaai e le nofo ali o lo ta ua pe wha valu pe wha sefulu, on ta ua le nofo ali in tatou vaai le anga iei. E tu maua nofo ali o le tua i teimi o whaingatā, ma teimi o pupuanga, ma teimi o mai ei whawhita uli soifuanga nei. Ia tātou mauti noa o le tātou wa tua malon nofo ali e tu mau. Sa iei reisi teimi sa au launga ina heima tu inatu i tātou o vaenga o lo whapenana whaatu mawina pe a o mai whaingatā. O le nofo ali o le atua, o le aupa ia le atua, amen, ma le ekalesia le atua. Wa vaila ei o le tātou te wawai nofo ali o lo whapenana si o mia ina e le aupa ia. E whamerola e maise ia toi ina to luas fulmar wha o loo si o mia ina ai le nofo ali i le waainga a Ioane. Ma mea o loo whapenana iei i le nofo ali. Mta upo lima o le whaataua ina o le tusi ta ai. Mai tau mai mea ia o le a whapenao na tau na o iei i le soifuanga ma le lalolangi i le vaitaimi nei. A o leo sa ili se tasi e mawhai o na ia te talaina le tusi ta ai. Le atato whaitau na mta upo atoa. Na watuaila i o nai pointi mo le nei tae ao mo i tātou. Mta upu e lima o le whaalinga mua se tau whai upa sumar wha maua lau tusi tātou whaitau whaatasi iai ia. Na oiloa fo i le aso ta... O le tusi ua tusia i te tonu matua. U whaamauina i whaamau whailonga e fitu. Na oiloa fo i le angelu malosi na tā lai ma le leo tele. Oai ea e te tau o na fola e ia o le tusi matatala o na whaamau whailonga. Ai le ai se tasi i le langi, po le laulangi, po lalo o le laulangi.
ia na te mawhaia o na wholaina le tusi, pe wa ai i ai. Ona maua se tasi e te tau ai o na wholaina e ia, ma whai tau le tusi, pe wa ai i ai. Ona whai mai ai lea ia te au o le tasi o le auto e ina, aua e te tangi, wha auta, ua manu ma lole le ona, o le tu a inga o yuta, o le a o tāvita, e fofola i le tusi, matatala i ona wha mau wha ilonga e fitu. Nā ui lo foi wha auta, ua tū mai i le vā o le nofo a li o mea ola e wha, e iona tua foi le auto e ina, o le tamai mā moe, e peisa ina whasia, e fitu o na nifo, ma o na mata e fitu, o na nganga i e to fitu o le atua, wa awina atu i laulangi uma, wa alu atu ia, ma tō mai le tusi, nai le ao tau matau o le tie i le nofo a lii, wa tō mai e ia le tusi, o na whapa uai lea o mea ola e wha, ma toia ina e to luas fulu ma le to wha i luma o le tamai mamoe, ua tofu i la tou ma le kitara, ma le ipu auro, ua tumu i mea manongi e mu, o talo sanga ia le aupa ia, ua la tou pe pese foi i le pese fou, ma whape atu, ua tatau lava oe ina ia e tango i le tusi, ma tatala i ona wha mau wha ilonga, a wana whasia oe, ua e whaatauina foi i mātou i lou lava toto, mō le atua, mai i tu a inga uma, manga ngana ese ese, ma nuu a toa vātu nuu. Ua whaia foi e oe i mātou ma tupu ma whaitau langa i lo mātou atua, e whai foi i mātou ma tupu i laulangi. Nā ui loa atu foi, ma ou whaalongo i le leo a ngelu e tōtele, o e ua whaataali o lio i le nofo a li, ma le leo o mea ola e wha a toa ma le autoe e ina, o lo lātou whaitau au whai, ua mano ni mano, ma afe ni afe, o lo o whapea atu ma le leo tele, ua tatau lava i le tamai ma moe na whasia, ina ia tu ina atu ia te ia le mana, ma le oa, ma le poto, ma le malosi, ma le whaane ni enga, ma le vi inga, ma le wha manu, na o whaalongo foi i mea uma na whaia oilangi, ma le laulangi, ma laloifo le laulangi, ma mea uma o i sami, a toa ma mea uma o iai i o loo whape atu, ia te ia o le tie il nofo a li a toa ma le tamai mamoe, le wha manu, ma le wha ni enga, ma le vi inga, ma le malosi e whaavavau lava. O na whai atu ai lea o mea ola e wha, amene. O na whaapa u leo toe ina e toa lua fulu ma le toa wha, ma ifo atu i le soifua e whaavavau lava. Amene. Oka se maanga ia fo ile le mai ai kako fai kaua maanga ile fai kau le kele ma vai fo ile le anga i o taua na o fai tau tu spaia ina ia tatou fai tau ma vai polar be le tal no mai anga i tatou tu spaia amen ma nei le va ai anga i me o fa penana fo linga mai ile mamalu alen tatou pese nei fo ile le pese mamalu oe amen glory you are worthy. E leo mena le tātou te whaitau mwa ai anga iei. I lo tātou atua. O toi whaamanatu fo ia i tātou e kalesia, e meise le tino ke riso le laulangi atoa. E le ai se isi event o lo whapena ona look forward i ai le e kalesia le atua. E pei o le event lea o le toi a fio mai. Tātou te whapea atu. Ia vi ia oe le ona le malosi umalawa. That's the greatest event o loo tātou expectinga e tātou te waawai ei, ma tātou sāuni e wheiloa i molo tātou ali o Jesu Keriso. A le ua mai anga i o le ata whaaleanganga, na ba ai i ai o ane i a i lātou, o ena mua, le aupa ia, le ua iei, to ina to lua sumat whama mea ola e wha, o le taipolo o waawai anga i ai, i le aupa ia o lo whapenana lātou si o mia le nofo a li i o le atua. Le alana o whai atua, e iei mea e le i mawhai o na taunu uina ma o le o tātou expect anga i soifuanga nei,
O le isi lane o vaenga lea iei, o le talaina o le tusi tā ai. O le tusi tā ai o leo lo o tātou whaitawina o lo o whapea. O lo o whapea nā o na whaamawina i whaamau whailonga i fitu. O le ale nei tusi tā ai. O aia whaamau whailonga. O le fisili nai tātou te whaava ai anga iei. Ina ia tātou malamalama i mea ia o lo o lumana i o lo o ngai mai ia i tātou. Lea ua umana whaamatala ina mai e Ioane. O le whaamawha i le tai au nei le mata upu atoa nei. Ia whaava ai lauwa ai i le leona o saiuta. O le tama i māmoea le atua. Ai maise le tusi tā ai a le atua. O le tusi tā ai o lo whapenana represent anga iei. Le whaamasinonga ma mea uma o loo i to tonu o le tusi. Ai whaava ai le amatanga whamai na ova aia le tusi tā ai o loo uina e leo lo nofo i nofo ali. I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written. Wai le o loo tusia le tusi tā ai nea. Mea o loo tusia i tua a toa matutonu. E se a tātou wāwa ai in tusta ai pēa wāwa ai i talaanga i waitau lea. E ieini tusinga e a whia i matua o le tusta ai. Na o tutonua o na sio lole o le tusi. A leo wāwa ai e Ioane whamai e le ngata na tusia i tutonu. Ai a toa matua o na whaamau whailonga ina la ia leo le tusi. I whaamau whailonga e fitu. They sealed the book with 7 seals. Amen. O i nāe whaamatala mai e i tātou, le tele o mea o loo whina ngalo le atua ina ia tautala mai ai i le tangata pe tautala mai ai i le ekalesia. Wa le mawhaina ofi tutonu na o tutonu o le tusi, a o le ua awhia i matua o le tusi. Mea o loo whaapenao na mana o le atua ina ia tautala mai ai ia i tātou. E whia ni teimi o loo tātou whaalongo i si ufofonga le atua. O loo tautala mai pēa i le tangata, ai o loo kako wa ai pēa i winga, ma mea o loo whaatino ina le tangata i lana au nanga i le atua. O matau ea iai. O whaapena ea o na tuu i nātu ato o toa iai. O whaapena o na whaamaoni lana tautua ina o le atua lea o loo ona le tusi. O le ngata i to tonu o ana tusinga. Ai se i ho i tua o le tusi. O loo whaapena na wheta laima iai o ia i lea aso, ma lea aso ia i tātou. Vaile whai upo e luan me, then I saw a strong angel, no aia la ia o le angelu e sili lona malosi, malona leo ua whapenao na leo tele, with a loud voice. Who is worthy? O ai uono mea matatau to open the scroll and loose its seal. O ai uono mea na tatalaina le tusi nei. Nga ngungu umae le au paia, ko o inga e luas funmarwha, me ola e wha, ma ilanto oe na si o mia o angelu, le ai seisi na mawhaina ngangana, ona le ai seisi o ilanto worthy to open the judgment of God. Le ai seisi o ilanto, se ivanga na ai, le fa mai fe upatulu, and no one in heaven, or on the earth, or under the earth, as was able to open the scroll, or look at it. Le ai seisi o mawhai. Ava ai ei tangata e le mwhai ona va ai fo le hanga i ei ona matautia whamtiu. I'm not worthy to look at the book. I am not worthy to look at the scroll. Ona ai sea, o wau o le tangata angasala. Whamele le whai upu e whana tātou moni mawina. Then John wept, and I wept. Ona tangi la ia leo o Ioane. Because no one was found worthy to open and read the scroll or to look at it. Le sei se mawhai ona whaamtalaina. E o ia Ioane le na tuilumo no whaali o le atua whaaleanganga. Na le mawhai ona vava ai atu ona e o i to i ina e to lua sumarwha. O i lato e o ifo i lumo no whaali. Sa le mawhai e i lato. Ona tatala pe whaitau i le tusi. Ta wa ele fa upo lima se tau lo fa upo fitu. O lo fa matala ina mai ai. O le leona o le tu a inga o yuta u ono mea ma u tatau ia te ia. O ai le fa sino ia o Yesu. O isi ia vaenga tātou te vava ai ei lo tātou ali. O le tele o tātou o lo tātou fa pe o Yesu o i o le tamai mamoi o le atua. Na te fa mangalo ina tātou wangasala. It looks like he comes here with peace. E whaingo fia i a tātou o na talia ina o le tama i mamoe o le ai o le
atua na te whaamangaloina so se mea tātou te whaia ma se tātou te whaia. Ai ua ngalo ia I tātou. O ia fo'i o le leona o sa iuta. Le lala a whio mai Jesu o ia o le leona. Amen. Ia a kau leonga fo'i le ia I tātou o se manu e whaamatau. Amen. Tātou te iloa le leia o se manu e matau tia le tātou wawaianga iei. Paro le winga na, le la a whio mai Jesu. Matatala le tusi whaamau whailonga o whaamasinonga a le atua o le a o mai I le soifuanga malalulangi nei. Le ala e tau on tātou mātāla wawaianga iei. Ina ia tonu la tātou sabalinga I lumo le atua. Le ala utoe repeat a ngai tae nei. Upo Jesu na whamai. Le ali ia, ai whamai Jesu o te le loa o tau. Amen. Ai sea. Le ango le tele o tangata ie e pei e nganga kau o Jesu. Ai leo iei so lantou loto le tui na atu ma lantou au o nanga I le atua. Le ala e whamai ia tangata I le aso ni ta upe fitu o mātaio. Le ali ia sa mātou tāpu wa I ante oe, sa mātou au auna I ante oe, sa mātou pepese ma mātou launga, whaamalo lo mai ma mea umana mātou whaia I ante oe, ai whamai le talia le tamai ma moe, ai mina le leona sa iuta, o te le loa o tau. Le whai olo tā ua, e vā tele le ala I le malaie, to a tele fo I la tō o le anga I atu iei. E vai titi le ala I le manuia, e to ai titi fo I la tō o le a nga I atu iei. E kalesia finau ina I tātou wui I le awala vai titi. O le awala vai titi, e fawina I le amio tonu, fawina I le amio sao, fawina I le whaamaoni, fawina I le alofa I le whaatuatua, awala vai titi. O le awala I le vātele e pule a oe I lau whilwhilinga I teimi e te savali e I le ri. A alu I le ri, a whaamaoni, a le whaia foia, I a mea e te e ola I soifuanga nei, o le awala vātele na. A o le whamai Jesu, tātou whinau, ina I a tātou wō, I le vā, I le awala vai titi. Na whamai la I o le whai upo e lima pe on tātou whaitawina I tātou tusi. No one of the elders, no one of those elders, even the piece, the 4 piece, can open the book. Ai whamai ina ua tangi Ioane. John cried because he want to understand what is coming. Na manao ina I e loa po a mei o le ao o mai. Ai whamai na whaapea ifo se tasi o toia ina. One of the elders said to him, Aue te tangi, do not weep. Behold, the lions of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and to loose its 7 seal. Pau lea o le tangata na te mawhaia o na ia tatala ina le tusi, has prevailed to open the scroll and loose its seal. Mawhai o na talaina whaamau whailonga. Ai wawa I tuanga I ei mon mele o le whaamau whailonga. O le seal ke loe masangi I ka kou I le wawa I mon meo o container I e mai fafu. Mai fafu fo ile. E se loka a iei le seal ngai makua seal la. E makala lo le seal ngai loa fo ile le pe a ka un meo iei. Wei le ngaka wo o kong fo ile le anga iei e wawa I mei tono container. The seal. O le seal la le tātou te wawa I anga I. O le wax e mawhai, e le mawhai fo ile le ona I loa. Lea ua umana wha mau whailonga I nai. Le tusi nei. Ai ua le aiseisi na te mawhaia o na talaina. Ua na o le mai le ainga, le leona mai le ainga o saiuta. O ia o le a o tabita. O ia le na te mawhaia o na ia te talaina wha mau whailonga e fitu ia. Mai leo le whai upe ono. I look and behold in the midst of the throne. Na wa'aifo Ioane, mai ai loa I le o ngā to tonu o le nofo a li o le atua. O loo whapena o na tūrai mai ei. And of the 4 living creatures in the midst of the elders stood a lamb as though it has been slain, having 7 horns. Mai o loo whapena na tūai mai le o ngā tutonu le o me ola e to wha. O loo tūai I le ata li o le tangata, le na whaasa tauruina, le na whapena o na whaatinga ina. O loo iai o ia I le o ngā tutonu,
le na fasia o loo iai ia whaamau whailonga e fitu a ngai i a te ia. Se ia manga o inga i kako koe wapa ai a ngai whai upu nai ono ina ia mauti noa le lei e i tātou mea i olo tala noa ngai ai. I le fitu na olo ta ua mai a ngai i nā. Whamai nā ui loa fo i whaauta o loo tū mai le vā o le nofo a li ma mea o lai wha i ona tua foi o le auto e ina o le tamai mamoi e peisea ina fasia e fitu ona nifo ma ona mata e fitu o a nganga ia e toa fitu o le atua ua au ina atu i le lalo langi uma ia e isi kei mvoile le o le kelo tusi a whaalinga o lo whapenana tala noe mo simples a misi aila i tātou le malamalama i mo simples ona misi aila i tātou lo na whaatau ina. O le efa mai, o loo tū mai ai le na fasia, e fitu o na nifo ma o na mata e fitu, o a nganga ia e toa fitu. Mataulia i le amatanga o whaalinga, o loo tā ua anga iai, ia tuunga la mepa e fitu, ma mo li e fitu, nganga whaasino mai whapena. But that's the whole, the whole, le atoanga na o le nganga o le atua, mai tau o le mata upu e fitu. Po o le whailonga, po o le mata ituse e fitu. It's the completions of God. O lona winga o le ato otoa na o le atua. Le ala abatu i ato e wawai le tuse i saia lona mata upu e sulmatas. Se sui whailau tusi whamori. I saia lona mata upu e se fulumatas. O loo ta uai ngā. I le wheta lainga le atua ia i saia. Mata upu e sulmatas e i saia. Lona whai upu mua ma le whai upu e lua. Whamai, ai tupu mai le la au i le pongai o Yese, o le whaasino a ngai ai i a Jesu Keriso. Tupu mai le la au i le itu i le pongai o Yese. E tupu a e foi le tā tupu i ona a. E a fio mau i a te ia le anganga o Yova. O le anganga o le poto, tasi, o le anganga o le mafaufau lua, o le anganga o le whaatonunga tolu, o le anganga o le malosi, o le anganga o le malamalama, ma le anganga o le matau i a Iova. O mea uma ia, le au maia i le tupu mai o Yesu, o le ato o toanga lea, o mea i e fitu o lo o whapenana tala noa anga iai. E leo tala noa mai la Ioane po o le tuspa ia, e fitu ni anganga o le atua. It's only one spirit, in that spirit, it's complete. I mea uma ia mai anga, i mata ua mai ia i tātou. O le mafaufau tonu, o le poto, o le anganga o whaatonunga, o le malosi, o le anganga o le malamalama, o le anganga o le matau ia Iova. Amen. Mea uma ia ie au mai e le anganga o le atua. Mai le numero fitu, le ala e tal noa mai ia i tātou. O na mata e fitu, o le anganga ia to fitu o le atua. Vai, o na mata e fitu, e va ai le whaamaoni, e va ai le malamalama, e va ai le poto. Mea uma e va ai e mata fo i le anga iei. That represent the completions of the Spirit of God. O loo whaamatala i na ai le ato o toa, o mea o loo tala noa mai ei, ma au mai e le anganga o le atua. Mai au ina atu i la tou, to fitu, o anganga i e to fitu o le atua. Ua au ina atu i le lalo langi uma. Vai vai. Le au ina mai le whaamaoni, au ina mai le poto, au ina mai na ia malamalama uma ai i tātou i mea ia. Le ato atoa o mea o loo whaia e le atua. Ina ia malamalama ai le tangata ola. Ma ia malamalama ai i tātou o le ekalesia a le atua. I mea ia fitu o le anganga o le atua. O lea wa au ina mai i le lalo langi uma. Amen. Vai le whai upo e fitu. Then he came and took the scroll out of the right hand of him who sat on the throne. Oi lea usau. O Yesu lea usau ma avatu le tusi ta aisai le limo leo le ti e nofo ali. It's only him that is worthy. Ua ono mea ma ua tatau.
Ona ia tango atu ma au mai le tusi. O ia fo i wono mea matatau. Nā te whaita wina le tusi. O ia fo i wono mea matatau. Nā te whaamasino ina ma whaitau ma au mai a whaamasinonga i le lalolangi. Lea lai a matanga i i. Le tātou wa ai i mea o le a tutupu i le soifuanga nei. So next time wa ai anga i le la tātou toi whaasoloanga i nei mata upu ia. So we can get a warning for each and every one of us. Vai le whai upu e fitu. I mean whai upu e valu e tau whai upu e sfuru. Praises to the one that is worthy. Ia vi inga ma avatu le whamanu i le ua whaaea ina. O ai lea ua whaaea ina. O Jesu Keriso. O ia na maliu, o ia na tanomia, o ia ua toe tū mai. O ia lea ua ono mea matatau le tango atu i le tusi ma au mai matatala ina wha mau whailonga. Ma ia au mai le whaamasinonga i le lalolangi atoa. So he is worthy. He has to be praised because he's the worthy one to open the scroll. Ava vaile le amatanga whai upu e valu. Nao au maia ia i tātou. Mai ua toa mai e ia le tusi o na whaapa uai lea o mea ola e wha. Ma toia ina e to o lua se fulu ma le toa wha. I luma o le tamai mamoe. Ua tofu i lātou ma le kitara mai pu auro. Ua tumu i mea manongi mu e talo sanga ia ale au pa ia. Oka le maa ngai o kako karosanga ia alurumo le atua. Amen. Le ei se talo sanga o loo whape nao na wha lea o ngā hina e le li. A lea ba ai anga iei. Mea na wha loa e le atua ia Ioane. Ina ua tō ina mai le tusi when he had taken the scroll, the 4 living creatures and 24 elders, they fell before the Lamb. Fell before the Lamb. E sen maanga ia foi le anga ia us kapua inga foi le e langona ina ai na ua iei le presence o le atua i ante oe e le kau whai aku se kako kuli kako ifo mwhape atu e i ante oe lo langona because you know that he is worthy. O le atua uono mea matatau i ai lona vi inga. E le ngata na lato wifo i lumo le tamai mamoe. E mai each one having a harp. Tofu i lato ma le kitara. Tofu i lato lo pepese and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Ai vai le maanga ia kiri. Au e ke au wakae le tatalo. Au ane e tu ua le tatalo. Po lo fale, po le ainga, po whelama me te ei, po kako pre-meeting o lo iei. Au e te whaavai vai le talo me umai a leo lo tatou whaavai anga iei. O lo whaapenana sa paia e le au pa ia. Tofu i la tau mara pou, tofu i la tau mara kita, o lo la tau wifo ma whaafetai atu i le atua ma puisen a tātou tarosanga, i luma o le atua, ai whau poiva. And they sang a new song saying, worthy, you are worthy. You are worthy of our praise. You are worthy of the praise for all. Lale upungani. Ya vai lale uangalo vole kako pese le mas en kako pese. Kako pese. You are worthy of the praise. You are worthy. For from you all things, and to you all things. However, surely you deserve the praise, the glory. So le vai vai le pese kako foi le anga iei. Le kako vai. I hope we sing it with our heart, because he is worthy of our praise. Wono mema o te tau I ante ia. For from you all things. O mea uma mai ate ia. And to you all things. You deserve the glory. Wono mea matatau I ate oe. Le vi inga. E kalesia, that's the purpose why we here. O mea na le tātou te iei, ia tātou malamalama. Ma mea e ao na tātou whaia ina ia whaatalitali ai le aso e toi a fio mai ai lo tātou wali o Jesu Keriso. Whai upus fulu for mai and have made us kings. Whai ungot whai upu e iwa nai for mai. You were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue
people and nations. Wa vai le ngata ia i lantou e le ua momoa atu ia i tatou. Ai koe vavaai foi le leanga i ei. I le whaupunga ma le whaalauteleina e Ioane. He was slain. Your blood, it's out of every tribe, tongues and people have redeemed us to God. Tongues and people and all nations. Tangata o le lalo langi atoa. And have made us king and priest to our God. And we shall reign on the earth. Vai lea afia I kakuanga I. Lea afia umai tatou. So a fai tau ma tatou whaalongo I. Auange o kako fai kau. O i o meanga ngai loi o ange mo I latou le. No, it's for us. Mo I tatou ina ia tatou silafia. Ina ia tā pena saunia I tatou. Mai tau mai whamai le talantus pa ia. Ua to e tasi o na o luluina le langi. E le ngata na o luluina le langi ma le langi. Ai ana o na luluina ina ia luluina mea ua mawhai o na lulu ese. Lona winga iei tangata a luluina ma o mai mea whaingata I le soifuanga nei. E mwhai na mātangatanga I luluina. Ona isa, e le I tā pena e sauni mea ia wa tātou whaalongo iei tai au nei. As we go along all the book of Revelations, o le a eva ava aie I le matau tia o le toa sao le tua, o le a ho o mai le whamsinonga ina o le lalolangi. E a fia I mai tātou. So if we are in the blood, forgiven by the blood of Jesus, matu mau le tātou whaatuatuanga. So e leise mea tātou te popole, ngat pau mea o le tātou pepes, you are worthy to be praised. You are worthy. You are worthy to be praised. From you all things. Mai ate oe mea uma. Amen. Lea la e ma liuai ma won mai I tatou. Ina ia tatou sauni ma tā pena pe iei. Vai whai upasuma tasi. Whai upasuma tasi. Na vai e mai. Then I looked on over Ailea and I heard the voice of many angels around the throne. Na o whaalongo ina, mai tau mai o upu ia leo na whaalongo ia Ioane, I le whaalinga na matu ia te ia, ina ua iai o ia I le anganga I luma no whaali o le tua, va ai ai le tusita ai, ma mea ia ua va ai anga iei, le tangata I mawhai o na tatalaina, le tusita ai mawhai tau. Mai o na o whaalongo lea I leo o a ngelu e tele I luma o le no whaali, the living creatures, the elders, the number of them was 10,000 times 10,000. E mano ma mano afe ma afe o ilatou. Can you imagine that? Ai vai e pe e ngefu mai ka ko o meanga vai e yang. But can you imagine that our voices before God? O tatou leo o vai anga e. The number of them is 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Vai le ko kele o le au paia. Vai le lau vi inga ma mea I te whaia ma le whaamahoni lumo le atua. Le tātou te wa ai anga I ei. Le sauninga ma whaalinga ina ia whaaloto tele ina I tātou. So we can understand what is coming on us. Mea o ohom. Nga whamai le whai pusuma lua. Saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power, to receive riches, to receive wisdom, to receive strength and honor and glory and blessing. Vai, e leo nenga le ka ko ke whaia fo I kimi. E le aia se isi e ka ko ke abaku I le viinga. E po o a kanga ka maua lulunga o lo o whapenana I soifuanga nei. O le viinga e tātou te whaamandu I le atua. Ia sili ese le whaamanu ma le whaafitai ma le poto ma le viinga ma le malosi. Ia tātou tu ina atu ia te ia. Me ia na vai e Ioane. Me ia I ola o whapenao na predict mai o le ao o mai I le teimi e tātou te whailoa ia I molo tātou wali. Amen. Vai ngā a mai mua. Whaalinga ina ia mawhai o na whaamanatu mai e tātou. E moni ale mea lea tātou te anga ia tue. It's truth. E le ise ise whano fo le anga iei. Pe a tātou whaatua tua, ma tātou whaamalolosi e tū I teimi whaingata. Vai e Pea uma fo le leo I kako nampol kako e kalesia fo le li hanga I. Amen.
We pray that people will hear the voice of God through His Word. Ina ia o mai, na ia whaalongolongo I mea o le a whapenana o mai. Na ia aua na ia se mātangatanga pe se o le a whapenana malulu wina I teimi o whaingata. Awa o mai whaingata. O tātou wapa aile anga I ei. Amen. Sa o sia po ang ngafi e sa o wapa ia koe inga o sia whailele anga I. Kera kei milenga whai e le whongo whailele I tātou Samoa. Nations uma atoa I Samoa. Sa tātou wapa aia I whailele anga I. Ke lo ngaka la kou ke le pe ele o ile teimina wheliua ina ai ia ngoa le usuina o le fua o Samoa. Ke lopo o e whaalongo anga I e na whamatala. Leve vesi nei ia Samoa, whailele anga I. But you know what Samoa? Samoa is out, they place God away from them. Because o le lato fua, le pule na whaie ta mai le amatanga, sa whaavai le tua. Ai inga o aku ia aku umaia. Nga sui e le malo, wha upungo le usuingo le fua. Nang lato usuina le fua o Samoa, whaile le peo na masani e tatou Samoa tu lai sisi ia lau fua o lau pale lea. Va ai na fe tu o lo wangi ngi ai o le fai longa lea o Yesu na maliu. Fa mai ave ese Yesu na maliu. Ai tu ye o Samoa ua mafai. Ko va vai I me ia kuma ye kako ya Samoa. Ave ese le ngo Yesu foi le anga ye because nations will come they reject God. O nga ave ese ina ile o le fatu tuanga foi le anga ye fa vai ile tua o Yesu na mafai. Ai utu inatu ua mafai e kako Samoa. Amen. How those things kako ke va ai anga ye. Ngo mai le lalo le si fa upungo foi ngai ile tua fa mai. Oi Samoa u mauia o lau pule fa va Aua e te fefe. Aua e te fefe o le atua o le whaabai, ave ese le atua o le whaabai, ai whamai, aua e te fefe, e le toe ave sea lo pale. Ue vai whaalango fui le anga i. So le vevesi lama mea kako ke vava ai anga i. One problem, they live without God. They leave God away. Wa ave ese ina le atua fui le anga i. O le fua Samoa, o le tanga vai lea. So se mea e o ai Samoa, a e usu le tanga vai e Samoa, o le lato tanga vai le tau tino ai, e wha vai I le atua, e wa vai le suia inga mea gai ingi. Uma kua fuilele iei o le akrora mea po le hale, ia le fongo ngane nga whai fuile anga iei. Wa vai le sau le vevesi le nga vevesi ingi. So, e ngā o le kangaka la fuilele kako ke wa ai wha le anga e misi ia I tātou. O ngā leka ko ke unga inga anga I mea. But look at, o whaabai na mai e toi ina, mai le teimina tūta o tasi e whaabai I le atua. Now they remove. It's just like what happened here. Remove God away from school. Remove away from here. Lele a usunge ka meki foile. O mawhai e na mātou malosi. O leo toi whaatua tua I le atua I le lato tanga vai. Na whaabai na I Samoa. Church, o le kaimia kako ke maka alai. Teimia ta tauna, we have to wake up. We never know what's happened tomorrow. Kako kere oi loa po ame tutupu atai au. Po ame tutupu I lata usanga. Lea tātou te fia mawaa ai anga I e mea. Lea mawaa I le whaio mea. But wake up. Wake up. Ma le whai unga o tātou tusi le I tai au ni. Nai whamai e le whai upasuma tolu. And every creature which is in heaven and on earth, under the earth, and such as are in the sea and that are in them, I heard them saying, blessing and honor and glory and power be to him who sit on the throne and to the Lamb forever and ever. Po le a lavalale te te o le tangata o lo o iai le teiminei. Malona le fia au na malona le tali tonuina o le atua. A eva va ai I ai I le whaai longa lea ua au mai e Ioane e wona I tātou. Even the earth and the sea and those who are in them, they heard. The creature